Nunging tao pag nasana ing kabyasnan ibiena kaya indanum, ning beluan bang inuman. Kapilan man ela mirayo king katutuan, matatag lang talakad manggaman kapilan. Aleluya. Anting beto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamongan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, hating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At keka antimorin. Pagamalan kong kakalukuran, king bit mong kapakumbaban, ganakan talangin at sisyan ding sablata mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ikang ginawang Ginoo at Kristo kang Jesus, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ikang inaus ng Raboni, inyang akilala na kang Maria Magdalena, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ika ing talapamatula, ing kalam na ng Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ligaya, king Diyos, king kakatas-katasan, At aking yatong kapayapan karing taong mayap apilubluban, pupurian da ka, parangalan da ka, sasamban da ka, paligayan da ka, pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya, Ginong Diyos, ari ning banwa, Diyos sibpang mayupaya, Ginong anak kabugtong Jesucristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning ipa, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo'ing dalangin me. Ikang makaluklok wana ning ipa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantu-santusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan Jesucristo, kagom ning Espiritu Santo, king ligaya ning Diyos pa. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, kapamilatan iting misteryo ning kay kaming pangakabos, at ning makakayap ng upaya ning kay kang lugod, tagkilan mo sa naring biyeme. Binye mo kay kami ing katimawan ding anak ng Diyos. Ike sanang magmasusi ngeni kaniting kay kang kalam, manakit keng tula karing banwag kapilan man. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King aldoning Pentecoste, isan Pedro nga nakaring Hudyo. Kailangan dang abalo ring sablang memalen ning Israel, king masalang tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, ya ing gewa ng Ginoo at Kristo ning Diyos. Inyang dimdam daring tao iti, may ligaligla pilubluban, at ngarak ang Pedro at karing aliwang apostol. Nano ing sukat ming daptan kapatad. Pekibat ng Pedro Carela, sumisi kayo at painggulot karing ke kayong kasalanan, ing metong at metong ke kayo, at pabinyag kayo king lagyo ng Jesucristo, balang mipatawaran din kaya kayong kasalanan at tanggapan niya ing banal ay Espiritu, ing regalo ng Diyos. Uling ing pengako na ng Diyos para kaya kayuya at para karing kaya kayong anak at para karing sablang atsyuking marayo, ding sablang awsa ng lumapit kaya ning ginutamong Diyos.
Migsalitaya pang malambat karela i Pedro, king kapamilatan daring miyaya liwang pamagmatulid. At nga nang may nagkat karela, iligtas yu inke kayong sarili, king parusang daratang kaniting marawak alahi. Meniwala la ring keraklan karela, king aral na, at tinggap da ing sinabi na, at pepabinyag la. Kanita murang aldoita, ang galang at 5,000 katao, ring miragdag king kabilangan da. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit na pakibat, ing pakibat tapo, inyato bitmuya king kaya paning Ginoo. Ingyatu mitmuya king kaya paning Ginoo. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan sabla ng depatan. Kalagurana ing hustisya at ing katapatan, kakatmuane ing yato king lugod na. Inyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Dapot ing Diyos ingatan alaretang ating takot at gagalang at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panawuning danop, di na nalang pamangan. Inyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Ing Ginoo ya ing kekatamong kapanayan, talasawop at kambilan. Maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Inyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Talakad tapo ngenit parangalan tayong maya pabalita. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iti yung aldo at tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Alleluia, Alleluia, wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ing Ginoo manatiliya kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Makatalakad yang manangis, i Maria, luwal na ningkutkutan. Dinukuya ka bang manangis siya, at linawe, kilub na ningkutkutan. At inyang ikita adwang anghel, amakaimalan maputi. Makaluklukla, king pibilyanan king bangke ng Jesus. Ing metong king kabuntukan na, at ing metong king kabitisan. Kitnande, babaye, o ba't kikyak ka? May kibat ya. Kasi king ware, ing ginuko at ekubalo nung nuredela. Ang sabi na niti, may likid ya at ikit na yung makatalakad ka rin ni Jesus. Dapat nabalo king iya Jesus. Kitna ng Jesus, babaye, o ba't manangis ka? Ninong panintunan mo? Bala ng Maria, iya ing hardinero. Inya sinabi na, nung ikang kinang waki ya Ginoo, sabihan mo ka na ako nung numedela at kwanan ke? Maria, nga nang Jesus kaya. Inarapane at sinabi na, Raboni, nga nawari king Hebreyo, maestro. Nga nang Jesus kang Maria, mo ko tatagkilan, uling ko papepaitas papunta king iba. Munda ka karing kapatad ko at sabihan mo karela king paitas na akong magbalik ang iba ko at ibayo king Diyos ko at king Diyosyo. Inya pintala na lang Maria Magdalena ring alagad at sinabi na karela, ikit ke ing Ginoo. At sinabi na karela,
ing pasabi ng Jesus. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapuriang ka o Kristo. Mekad iti pong meging karanasan ko, meging eksperyensyada niya mo naman po, ning balang metong kay kayo. Ako po, anding pastol, uling at nanako king karakal, at akikilalang taong akakayarap, aldoldo. Ne po? King kerak landa, ning kay itang turing mo karelay na aliwa, eventually, ding akikilala ko, maging kaluguran ko la. Ning kay turing ko po karela kapatid na. Ne po? Itang malapit no kanako, parokyano la, kakilala ra. Uling dakal no po rin nga kakayarap ko, potang malambat ng emi kitikit. Kay ba't biglaan ating pamikatagon, ikit na ka, ning meto nga tao, kay ba't si Claudia ka na ako, kay ba't lawan kayong marat na, kay ba't sabihan ka na ako, among, emunak kanyan kakilala ne? Among, emunak kanyan natatandanan ne? Kabang lalawan kayong marat na ing tao, at kutnan ge, naman po itang eda kayo kilala. Kilala ra ka, pero eda na ka ayayalala pa. No ka rin ta nakasimikit nga ko. Kay ba't po sabiyana na kanita nung nuya? Kay ba't ayalala ko na uwapin pala, ikay makanyan nga ko. Metong pong sangkan, inyapin etala akikilala, ring tao ang yang malambat tanalang akayaberen, malambat tanong ikit den, kay ba't ating pamikatagon, bigla talang ikit pa si bayo. Metong nga sangkan, inyapin etala agad-agad akikilala, uling may naliwalay tsura. Uling king kamatutuanan po, itamungan po, manaliwa tamo itsura. Ne po, may naliwa itsuring metong nga tao. Bakit? Uling po pwedeng may yanak itsura, o kaya naman po, metwa itsura, pero mas buritaya po itang minuna. Mas burita mo itang may yanak, tamo itsura. Neng kayo naman tayo akikilaling metong nga tao. Bakit? Uling metabaya, o kaya naman uling mayayatya. Ne po, ingit tsura, madagul asangkan, ban kanita, ing tao, akikilalaya, agaganakaya, abibitasaya. Kung kaya katamo pong mipas sa ebanghelyo, makanyan mo naman po, ing milalarawan, kang Maria Magdalena, ne po. Nung nga pansinan nyo, king pamamasata mo, kaniting Martis, king katlo ng aldo, ning oktaba, ning Paskwa, o ning pamanyubling mebye, Maria Magdalena mo naman po, agad-agad akilala Jesus, pasinubling mebye. Pagkamalyanyapin po ne po, na metong yakanong hardinero, ne po. Sasabihan da po ring dakal, sasabihan da ring dakal, talaga kanong ding alagad na ning Ginoo, agad kilala. Bakit? Uling talagang may naliwaya kano itsura. Ne po, ing lupa na at neking kalinot, neking kasalang kasala, pati ing malan, at neking kaputi ing susulod na, talagang akilala. Mismong Maria Magdalena sasabihan da, kanu akilala, uling mitmu yapu kanong luwa ing matana. Mitmu lapu kanong luwa ring matana, inyapin agad kilala ing maestro na. Pansinan niyo po, pota pong gagagata mo, pota pong kikyakta mo, pota pong mitmu lang luwa ring matata mo, kay ba't lumawe ka, kabang kikyak ka? Malino, ali, malabog, ne po? Ang yanging taong kayarap mo, may agad akilala, wari po. Pero nung pulisan mo, ing luwa ka ring mata mo, sugradong ing makapaligid ka, akwa mo ng akit masala kanita. Makanyan niya po, Maria Magdalena. Manibat kanu inyang pinulis no, ring luwa ka ring matana, karine abitasa, akilala, Jesus asinubling mebye. Inyapin po, pisyag na ning katamong pamamasa, mentaya, karing alagad na ning Ginoong Jesus at belita na karelang ikit ke ing Ginoo.
Mabiyayeng Ginoo, sinubliyang mebiyeng Ginoo, nga ng Maria Magdalena king Ebanghelyo. Nano pong mensahe na niti, simpliya mo po, nepo? Pulisan mo kano, ing luwaning lungkot at lumbe, ban kanita kano, akit at akilalame, ing ginong sinubling mebye. Pulisan mo kano, ing luwaning lungkot at lumbe, ban kano kanita, akit at akilalame, ing ginong Yesus, asinubling mebye. Kutang mo po, nano la kayaring miyayaliwang kasangkanan, king biyeta mo, inyapin din kay, etaya akikilala, ing ginong sinubling mebye. Nano laring dalumdum, apapampan, o tatakap kay katamo, ban kanita etaya kilala ing Ginoo. Posibleng kaimutan, inyapin ing Ginoo, etaya akakit karing taong mangailangan, posible mo rin pong paginakit, inyapin ing Ginoo, sinubling mebye, etaya akakit masala. King social media po ngene, ewari po, mekad ang yangi kayo, malilito kayo, magugulo kayo, karing bad news, karing fake news. Fake news, magdalang lungkot. Bakit? Papampananing katutuan. Nepo? Sa likod na yung katutuan. Nepo, nano pa? Nano pang papampan? Nano pang pwedeng mitakap? Karing panimanmanta mo, karing matata mo, yapining pamanyirang puri, pamanyirang biyaking metong tao, magdalang kamatayan. Okay? Spread the good news, not bad news. Spread life, not death. Nepo. Simpliya ing pawagana ning ebanghelyo king balang metong kay katamo. Ilako tala po kano. Ring tatakap karing panimanmanda mo. Ban kano kanita akit tayang masalese. Ing ginong sinubling mebye. Talakad kaman po. Kapatad kambe ning tula, ning pamanyubli ng mebye Kristo, marapta mo king Diyos sa ibata mo at manalangin. Pekiramdaman alat, pekibat anding panalangin ning anak ng binangbakamalan. Manalig tamong pakiramdaman ala, ring kay katamong kayadwanan. Karing balang kayadwanan ngayongan pong manigapu, Ginoo ipagkalub mo sa ingke kaming kayadwanan. Ulitan niya po. Ginoo, ipagkalub mo sa ingke kaming kayadwanan. Banding pastul, manimunala dala, king kasalpantayanan, at suiwan dalang mitmong lugod, dingkawan, apikatiwala na karelang Kristo, ing maya papastul, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, ipagkalub mo sa ingke kang kayadwanan. Bang ing kabilugan ayato, makapagsayaya king kanwana ning tunek kapayapan. Ing kapayapan ababye na mismong Kristo kay katamo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, ipagkalub mo sa ingke kaming kayadwanan. Bang ding magkasakit tang kapatad, aranasan dang miyalilan tula, ing karelang lungkot, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, ipagkalub mo sa ingke kaming kayadwanan. Bang ing katang komunidad, mika kasalpantayanan niya sa, at tetagan, munye patuto, king pamanyubling biye, ng Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, ipagkalub mo sa ingke kaming kayadwanan. Yabe tala po karike katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, labang king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong may apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman karing kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan dari Marvin at Christine Montes Santos king karelang wedding anniversary. Para king Kebaytanang Sanchez Romero. Para king special intention dari Laila Abiog, Roy Songko,
Chester and Lauren Wagner Tagtayag, Mary Manette Pineda, Mr. and Mrs. Jonel and Lourdes Balahadja, Dr. Patrick Sunga, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Paswing, Rachel Morales, Catherine Carino Lorenza, Annalyn Ocampo, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatid tamong Mayang Nabie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emilio Sr., Celerina, Mikhail Romel Bernarte, Lorenza de la Cruz, para king kayang 40 days, Roberto Rivera, Angelito Baluyot Mendoza, Marcelo Dolores Faiz, Consolacion David, Fernanda Romero, Roberto Agawin Sr., Anita Galuegues, at ding sablang kaladwa, king purgatorio at dietang sablang alang makaga nakakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ipagkalubmustahain ke kaming kayadwanan. Ngeni po adwan taming sarilitang kayadwanan. Oy, paming atsubanwa, balo mo ring dakal ng pamangailangan ng kekang balayan, king Bie, keti sulit. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin daring sablang sasalpantaya keka. Itingan po adwan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, ting gamiting tinape ang pangmikeka, tinapem bunga ning gabun at pipagalaning tao, para kay kami magawang tinape ning biye. Mipuring Diyos kapilanman. King kapamilata niting misteryo ning alakad danum, mga intulid kesa ng mirakayanin king kayang panga Diyos, anding ng bigpa kung babaeng may kirake, king kay kaming banga tao. Mipuri ka Ginong Diyos ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tingkap miting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't king ubas at pipagalaning tao, para kay kami magawang inumana ning kaladwa. Mipuring Diyos kapilanman. Ginong Diyos, apamatula na kasana, itingay na darawon mikeka, king mitbong kapanisyan at kapakumbaban. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggap pa ane sa aning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya katami kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O iba mimiglalang tanggapan mo reting ay na ibat king kay kang familia. Manatili kay sanang matatag, king biepig kalugmo kay kami, at miras kay sana karingalan hanggang kalamapenga ko mo. Itingan po adon me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimorin, iyat nayo ring pusuyo, makaya nano king Ginoo, pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos namo. iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilata ng Yesu Kristong Ginome. Pupuriyan da ka king lubos marugulatula kanitingaldo ning Paskwa, inyang i Kristo meging sakripisyo Paskual miya. Iyeng tunay kordero amilalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan sinintang na kay kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ingke kaming biye. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makiabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mipuyang banwa at ingyato king kekang ligaya, hosana king katas-katasan,
mapalad yung daratang, king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanal o ibay, king banibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ng Ginoming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasone at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis, karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kanete. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talangang gang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliang maybe, I Kristo datang nga pasabayo king kawakasan ning panahon. Inya ngini gaganakan mi o iba ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, ti puna na kamingan ting metong, ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming obispo, i Pasiano, ing kay kaming obispo emerito, at ding sablang pari. Ganakan miya naman, ing anak mong inorma, ay naus mong meko nakitiking yato, antiningking binyag meteya kambe ng Kristo, merakayanan niya naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatadming bepay nawan at manenayang subling ye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana keng maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, ing Duning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, okay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian, king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, andi mong anak nang inampun, ning kay katamong ginong sinubling mebye, maus tamong ngani kaya, kani nga manong tiro na kay katamo. Ipami at chubanwa, misamban yaing lagyo mo, tatanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo ketisu lipantiban
Nuami pamin tuaning lubmo, ing kakanan mi, king Aldo Aldo, ibiemu ke kami king Aldo ngeni, ampoy patawad ke kami, ring salami keka anting pa mamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke pai saul king tukso nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, man king kasaupan kay kang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kang kayarian, ing kayupayan, at king ligaya, manggamang king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingge kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalbandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon belugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timur. Ipakita po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ang sabla. Kordero ni Diyos, amilalako king kasalanan niya to, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, amilalako king kasalanan niya to, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, amilalako king kasalanan niya to, ibigay mo kay kami ing kapayapan. Nyo, Kristo, ing ginong Diyos sa sinubling mebye, nyo ing kordero ning Diyos sa malalakok ing kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws king dulang ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yag kasingay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Nung mipasulbyan na kayong miye, kayagom ng Kristo, sukat lang pamintuan, detang bage at tsukarin, banwa. At nung nuya i Kristo, makaluklukya kindane ng wana ng Diyos.
Manalangin tamo. Oy baming malugod, pakiramdaman mula ringgay kaming panalangin. Isadya me sana para kingalananggang tula ing balaya na pinayo mo king binyag. Itingan po adwan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklod tangan po ngeni para king Oratio Imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ibame, lalapit kami kay kaniting masipit a pamangailangan me. Adwan mi po kay kayo ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na po at may kamate na karing dakal a tao. Panalangin mi o Ginoo, ingan tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan mulat ingatan, ding sablang doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban kanita makasuyula karing masakit, kambe ning belwan at masabal. Panalangin milaretang miyawan na o Ginoo, kumayap na lasana pong malagawa. Ingatan mula, retang sablang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay na wano Ginoo, netang meyango na biye. Pagkalam mo kay kaminging grasya mo kaniting masakit na panawon, ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasawop kami, karetang atsu king lubos pa mangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patuk nangan mo na sana po ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamalataning Ginoming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari, kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, e mo sana bisawili ingaklis mikeka, king kakulangan me, nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen Maria. Virhen de los Remedios, indu ning kabaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ning San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili yake kayo, At keka antimurin. at bendisyon na ko nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ingip pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayarine, umen ako nga ngeni king kapayapa ng Kristong sinubling mebye, Aleluya, Aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.